Hi everybody, welcome to the EduFriends Afrikaans reading course. This is book 9 of phase 8. The title is My Liggaam, which in English means my body. In English we would say, I protect my body by playing in safe places. And in Afrikaans? Ek beskerm my liggaam deur op veilige plekke te speel. Ek beskerm my liggaam deur op veilige plekke te speel. We wear winter clothes to keep us warm. Ons dra wintersklere om ons warm te hou. Ons dra wintersklere om ons warm te hou. I sit upright to have a good posture. Ek sit mooi regop om 'n goeie postuur te hê. Ek sit mooi regop om 'n goeie postuur te hê. We have to get enough exercise to keep all the muscles strong. Ons moet genoeg oefening kry om al die spiere sterk te hou. Ons moet genoeg oefening kry om al die spiere sterk te hou. I don't do, eat, or drink things which can hurt my body. Ek doen, eet en drink nie goed wat my liggaam seer kan maak nie. Ek doen, eet en drink nie goed wat my liggaam seer kan maak nie.